Fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, Mario Grech ġie kreat bħala t-tielet kardinal Malti mill-Papa Franġisku. L-eminenza tiegħu Mario Grech ġie kreat kardinal ftit qabel l-4 ta' nofsinhar tas-Sibt waqt il-Konċistorju. Il-Papa Franġisku libbislu l-karlotta u l-berettin aħmar imbagħad libbislu ċ-ċurkett fejn hemmhekk ġie kreat uffiċjalment bħala kardinal. Accipe annunum demanum Petri, et noveris directionem principis apostolorum, directionem tuam et ecclesiam laborari. Ad honorem Dei Omnipotentis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sanctorum Cosme et Damiani, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ftit qabel ġie kreat kardinal l-isqof emeritu ta' Għawdex ara l-kredu bil-Latin u anke ħal ġurament ta' lealtà lejn il-Papa fismu fisem il-porporat il-ġodda li ammontaw għal 13 il-kardinal il-ġdid. Ego Marius, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalis Grech, promitto et iuro, mea bec ora deniceps, quam Dio vixerum, fidelem Christo eusque Evangelio, atque obedientiam Beato Petro, sancteque apostolice Romane Ecclesiae, ac sommo pontifici Francisco, eiusque successoribus canonice legittimeque electis, constanter fore, communionem cum Ecclesia Catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea generatione, me semper servaturum, nuntia vel secreta omnia, que mice cum credita sint, nunquam in Ecclesia damnum vel dedicus esse evulgaturum, mania deneque cum diligentia et fidelitate onera explere, quibus teneor erga Ecclesiam in quam ad meum servitium exercentium secundum iuris prescripta vocatus sum. Ita me Deus omnipotens adiuvet. Permessa din il-kariga l-ġdida, l-eminenza Mario Grech li għandu 62 sena mistenni jipparteċipa fil-konklavi u se jkompli ħidmietu fil-Kurja Rumana bħala segretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Fil-bidu ta' dan il-konċistorju, is-segretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet, Monsinjur Mario Grech, għamel indirizz fisem il-porporat il-ġodda. F'dan id-diskors, it-tielet kardinal Malti wassal viżjoni ta' Knisja universali miftuħa għal dawn iż-żminijiet fejn l-irwol tal-lajċi huma akbar minn qatt qabel u qal li fis-Sinodu tal-Isfijiet għandu jkun hemm ukoll il-kontribut tal-lajċi u mhux biss tal-membri tal-kleru. F'dan id-diskors ukoll semma l-fidi tal-Maltin u l-Madonna ta' Pino. Maria, la Stella Maris, che noi maltesi veneriamo sotto il titolo di Madonna Tapino, ci infonda questa speranza. A lei, Santo Padre, che ha voluto chiamarci per un servizio più diretto alla Chiesa, chiediamo che ci benedica. Monsignor Grech indirizza lil Papa l-ewwel wieħed minħabba li lura fl-Ottubru il-Papa Franġisku seħ lil Monsignor Grech l-ewwel fil-lista ta' 13 il-kardinal il-ġodda. Il-dosija tiegħu l-Papa Franġisku assenja lil Kardinal Grech it-titlu jew sede titolari tal-Bażilika ta' San Cosma u Damjan fuq Via dei Fori Imperjali Ruma. Dan hekk kif il-kardinali ingħataw sede titolari sabiex ikunu kardinali protetturi. Fl-ewwel messaġġ tiegħu wara ġie kreat kardinal fuq il-paġna ta' Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex, il-Kardinal l-ġdid Malti qal kif il-missjoni tiegħu flimkien mal-lajċi hija li jkompli jwassal il-messaġġ ta' Kristu. Hawnhekk laqatu familtu bi kborija hekk kif ħareġ mill-Bażilika ta' San Pietru wara l-Konċistorju. L-omelija li għamel il-Papa hija fiha messaġġ qawwi għal lina l-kol fejn qal li jekk ma rridux nisbaljaw it-triq irridu nimxu wara Kristu u li huwa it-triq. U allura il-missjoni tagħna il-koll tal-imam din kollha, wallu tas-saċerdoti u anke tiegħi hija waħda li ngħinu lil Kristu ikun iktar magħruf biex il-bniedem isejb it-triq. F'messaġġ tal-okkażjoni fuq Facebook, il-Prim Ministru Robert Abela għal kif dan huwa mument ta' ferħ u li jagħmel ġieħ lil pajjiżna.
F'messaġġ ieħor il-Prim Ministru Abela qal kif Monsinjur Mario Grech dejjem qabeż għal dawk iżolati fis-soċjetà. Inħoss li dawn l-isbaħ kwalitajiet tal-Isqof Grech ġew innutati sabiex illum mhux bissu iżda l-poplu Malti u Awċi kollu se jkun jista' jgawdi minn okkażjoni unika. Il-Prim Ministru qal kif din hija okkażjoni unika hekk kif pajjiżna f'dawn l-aħħar 200 sena kellu biss żewġ kardinali qabel il-Kardinal il-ġdid Mario Grech. Dawn kienu Fabrizio Xiberras ta' Ferrata li serva f'din il-kariga bejn l-1818 u l-1843 fejn ivvota 3 darbiet fil-konklavi u Prospero Grech li serva fil-kariga ta' kardinal bejn l-2012 u l-2019.